ki paum ta in tunin ni khoin jong amasa thu pathin thu bible thu ineki holim now aban jom ding in golang paulin to kahung to khom ki tain tunin ni khoin hobung sung hi han lang chule mi mala chang vela hi jong le mi pi boina e hobung sung wa e boinaw khan hi ki holim na ka hin nei ki ding hon na hi in hi chu a hi le baptism chung chang thu hi in aji chu baptism hi a het him lo tampi tawin chinu chung chona chun hi chi hobung sunga hin ipi ti ki man ham ti hi mi pi alung boi zonga ta jin hi chi hi sei chi lawa kho hi jin tunin khwa hi gulhang paulin hoi ta a het na thei chana bible thu to ki to a in sei pi ki dingo hi in tu in ama to ki holim dingin ama sapinin question khan hin dong beijing ka te baptism hi ipi ki sei na ham ti hi hoi diwani hin hin chin pi thei du ki pau me tabang chan phai chanova pathini thangwa ovin tu do ma sapena het te dinga chu baptize kiti thu chang pa he na ai ho pau chang hil wa hi in Greek thu chang chun Bible New Testament ki ji na le khazem Greek thu chang chun baptizo akiti in hi chi hi ai ho pa wa ile do dinga he le ki phum lut na ai lo ki di lut ti na he tui namun khana ki di lut ti pa chu ki sei na hi in ken wang chun hobung nga ki mangcha a hi an chi thu chang pa he ta san tui lut ka ti in na he che he hobung khanen he china to ha po do tinga la ta san tui lut ki ti a hi he chi pa hi a ki thia khum pa hello mi hem khat ata san wanga tuya ki phum lut ti pa hi ki sei na hi in he che he Bible den amanja thu chang to ki zuya ki sei na pa chu a hi in hitabong ki phum lut ki di lut tia akiman na pa hi min amo sei sei hi pon na aji uma sei hi Bible thumun a ko na pansa a ki sei hi in khatna san in tuilu sa John in Jesus Christ Jordan badunga tui alu sa na hi che akona jong pansa a khatna hi in chukit jong la so cha te na to bung ge chang som thum le ge som thum le ko nalam ko ivat na hi le sol cha Philippine Ethiopia gamai nu ke so pa tuilut abol sa na muna ko na jong pansa a min hi si hi akiphum lut akidi lut tia asai pau cha hi e ki pau min ai le hi chi tuilut ki ti baptism hi koi hon abol ding ham mi pi ling khat i hi mana cho hi lo wale ikuma hung tam phana chu bol ding ham na ai lo le alim hung le ji thakun the hi phana chu hobung thakun no ho a azau theina dinga chu chi baptism hi abol ngai ham ki pa min thu do hai ta very practical question a hi in he ji mitam pi hobung tam pi in ka sei hi lowa hi le hobung tam pi chi hil naw le thu hi lo ki di lo so ta chi pi tu chana hi mi kon khan a chi pi jing khat het hem nai lo khat cha hi in he ji hi i sei je te dia wa ka dei sa khat hi azwa ka sei ma bangin baptize a hi lawa le baptism kiti hi ta san tui lu la hi in hi chi pa hi ata san sa te zo sen abol te dinga khat a hi in he aji chu Jesus Christ ta sana hu hing na ki he che te adinga hi pakai Jesus Christ ama te enwana la thwa o ma sanga chu sei zui som la ni ho he nga me thu bung som ni ligit chang som ligit som la ko sung khoi sima hela chevin lang no wan noi gam ti na ki pa na thu pha ju ga hil hang lew ge ati chu thu pi len ta kha hi in ho bunga dinga adal ha pi hin hi chi thu pi pa chu baptize ga bolun lang apil hin ji win na ho bung sunga thako na ki la theina ding in ti mam lo he asai pen chu baptize ga bo sei zuin ga semun la baptize chan sana ti hin baptize chan ki ti chu ata sana Jesus Christa hu hin na ki he che te dinga chu alam pi akipat na a hin lai na it's one of step to a discipleship na to a discipleship Jesus Christa nungzui ki pat na dinga alam pi khat om sun chu Jesus Christa asai pa chu hi in hi chi hi ta san a ki ngam he hu hing chan na ding hello hu hing na a ki he ji a chu aga masapian ti dham Jesus Christ anum zui ki han akimel het na khat alampi khat sun chu hi in hi je ki sei lo na ji chu ipiham itia la Bible thumuna kona pansa ki se hi in
sol cha te le kha bu bung ni na lama Pentecost ni kho Peter to say chu ingai a hele na lung hei jun lang baptize changon ati jan lung hei chon sit lung thim ki si a Jesus Christa Messiah hitia ata san thei wa chu tingal am ho dinga hu hi pula leng pau a hitia ki san thei da ting le am ho chu baptize chang dinga a hi le hi a sei ma bangin mi asangin hu hingna Jesus Christa a ki san ovin chu in sei jui ho le mi pi ho chun baptize achang ove ti hi akimu in chi keu chu hi pu in ex bungit na lama azwa sei da o sol cha Philip min Ethiopia gama nukisopa hi nga chun na ata san pha na chu vadunga chi hana tuila ko na hungpo do hana baptize chanda han chu akimu in thumun dang danga ko na yang pansa hi sei thei hi jong le rang pi a akichi pending a chu ata san cha te adinga hi pakai Jesus Christa in hobunga dinga thupi ni thupi ta adi a baptize chan le pakai an jon hi is hobunga dinga ada ha pi hin hi chi akhanga hobung era hen man pe hi ti jong hi kaga hin chen no me hi ki pau min hi chi baptism hi aping tha ho na ta san cha ho po se na bol ding hi na a hi le I hobung sung hi ivet na hi le ama chu alim zong alin tan baptize a bol the hi tai tu kum no ho si isin na min li sin pi vin ta hi min li sa thum tho he na hi chu hi loading dol ta chu hi Bible thu dung zu ya chu ata san khat chun hung do a bol thei ding hin na am ho zo hung ki phal do han lang ke kaping tha tai e lo ta san na ka nei tai baptism ka chang no me tia chuna am ho chan ki phal ding do lo he na hin lai ho bung sung wa hi ta banga chu I chi khil naw tam pi hi Bible dung zo hoi tai ve na ni chi khil naw tam pi tai ti chu tu I hin sei pi dung zo wa chuna ki mu thein khar ka se be lang na hi chi chung chang a hen I het diwa de ka sa chu hobung membership the baptism chung chang I kai mo na huin na hobung membership chu adi ta ata san cha te chu member hi chu hobung hi chu hobung member khat chu baptize changa ta san nei ho chu hobung member khat hi ya thako na pi hin lo ba chu so le lum a ke gam la bong a ke gam la ne an thing ta se ani nga na ke ya la chu ta bongin chapang halang akum chu chapang cha he jong le mi hem khan ta san na hin nei tinga la baptize chu hobungin api de hin na ama ki ya la na dung zu ya ai la thakon na api hin lo chu ta sa kum la tha hi bo den na I ham tia ata san pa chu hobung member hiya chapang wala hi laya le thakon na chu la lo jing the hi na thakun na to baptism hi ki khen han lang ki khan the hi thakun ho chu api ling ho chu thakun na za kha chun si mu han lang baptism hi chi ta san thu dol to hin kai man da la wang chun hobung hi hoi ke ding he ti chu imu do ke novin hi chi pi ding a jong hoi ta aphata adi ta chu hi ne a hi le ta san tuilut ata san cha te mi ping tha khanim baptize a bol ding hi athu pi na ipi hai chi hi tu ya ga ki phum lu na ki di lut so athu pi na mam lo he na a hi wangin ata san cha te khat a dinga hi athu pi na hi alina lin hi in athu pi na jong hi khat se hi po na thil chom za chom ma se the hin khat na chun ex bung so cha te na to bung ni chang som thum lai ge chuki le bung som ni le ni chang som le gup lang ko isima hi le chon set ngai dam na aki het chi ba baptize sa nu khat na hi na chuki le ani na chun hi chi hi Krista to ki gui som na ki mel het na identification Krista tipuma ki mel het na khat hi en hi chi chu Galatia hobung pite henga polen le khat bung thun chang som ni le go som ni le segi suma jong he na ke mu in athum chan na chun hobung sunga dinga member khat ka hitai ta ki pi thing na commitment it's a commitment to the church na ke hobung ka hitan tu nya pa na hobung ka hitan ka thi ka hin jong le hobung a dinga member khat ka hitai ti ki het na hi ti pa jong hi isei do no ngen ga wat sa na dinga 1 Corinthians bung som le ni chang som le thum le lama jan ga mu the hin a chai na a to thu pi kha chui pi ham dia he le polin romi te henga ale kha thapna
bung gup chang som le chang rom bung gup chang khat chang na lam chu isma hi le Krista tipuma ki mel het na adi a ama athia thodo ava sana hi ati pa che it's very significant na athu pinu cha ali na li ni ita san pha na chu thizong lan hingding hi tai na hingding hi ta ve Krista to ki mel het tha athi na le athodo kit na to ki mel het tha na so hi ti pa sei do no ve ki pam le jengin a ki chi sia jengin a hi le I ho bung sung hi ve na hi le ping tha lo wa baptize bol hi itam le jeng ta win na hi chi hi alang pi ai chi pi na dan khat win min koi ma no serious a gyal ta lo baptize chang ho a chan zo wa yong athu pi na koi ma chan he phata lo mi tam pi min a hi le ping tha lo wa baptize ki bol hi a phat chum na uma di ta sei dinga chu a phat chum nom lo hi le na ga va sa na dinga a kisil ta bang hi chu vadungai ki chop lu yang cho ikisil thing na nom ja chu ki chom lu hi in ta san na nei lo wa hu hing na ki chi ta ki het do lo wa ga bol chu kol hon jong ki sil jing ke hu la na akum se a holy bath ati wa Ganga river dung a hi lo wa le mundang dang mun thu pi pi lui dunga ga che wa a kisil ta bang hu a thi na ma am lo hi ya chu ata san lo ten a bol na ding jong om pon na ya chu ta san cha te adinga hi athu pi na bo hi hi in ta san lova bol te adinga chi I piong a phat chon na vadunga I cha I kisil ta bang be hi in ama a ceremony ho bung lam kai han a bol mai chu a ki hi na hi in na ei ma cham ta phat chon na chu kamu do pon chi hi ai tai gyal phat diwa de ka sa ta khat chu hi a hi le ping tha lo wa baptize bol hi mi tam pio min na a hi le hi chi ping tha lo wa a bol chu phat khat le kem ho ham a hi lo wa le pathin thu a chu ama hi ahung ki het chi na pin tha na hin nei ta a hi le hi chi a pin tha zo wa chu baptize a bol ki the ham a hi lo wa hi le masanga a pin tha masa baptize a bol pa chu angan si jing the ham ai chi thu hi bai ta sei the jong hi be se lo na Bible hin thu do don but na zo si ai pi the lo anu ma nom deng ki boy jong ki boy lo de pin tha na hi khat ve se hin na ai wanga ki su hal na pa reviver he avia bela am the chong hi het khan thiam lo khat hi in baptism ki ti jong khat ve se hi in rebaptism twice baptism lo he mi abang khat chun masanga na pin tha masanga baptize a chan chu a pin tha zo ti a bol kit le he chu rebaptism ta simu hin na ani ve chan na hi in bol ngai ta poi na hi lo he a pin tha masanga chu baptism hi lo he thing panai se ya le Bible dum jai se ya le pin tha baptism chu pin tha holding hi ya le there's only one baptism after you are born again na pin tha na ne nei zo ti nga jai se ba ba nga chu ping tha lo wa a bol chu panam lo hi so a hi wanga hi chi te ni chung chang a thu do hi ngai dan ni uma na a khat na bol ngai ta poi ti ho khat o min bol kit ding a hi na ti ho o min I sei ma bangen hi chi I pin tha masanga baptism chu pin tha zo wa avela bol kit talwa ngan se the hi ti na a pan sat na he na amo sei sei jong hi poin khat na hi chi baptism athu pi na chu pin tha masanga chu ani ki he them lo hi ta jong ki he them lo hi ta jong la I pin tha zo in he do a hala hi chi pa chu ngan si the hi na athu pi na chu ngan si the hi tia ta san nei loi o men chu ki jong la a vela amo gya la chu ni ve ki bol he chu in ke gya la chu khat ve bo hia a hi wanga amo gya la ni ve ki bol je chun Jesu Krista zala hi chi baptize athu pi na pa chu amol pho sai na amang e ti hin ji a chu khat pa chu ingan siu la hi jing ti loi jong o min chu I sei ma banga athum chan na chun for them it's kind of rebaptism na ani ve chan na ki bol da a ki ba na om ji a chu baptism la khat ve se hi dinga ya chu mo ho hin ngan si sing the he ti a se hin ai la azo ai sei ma banga pin tha masanga pa chu apan na lo pin tha zo wa bol tha kit ding hi na avela adi pa chu bol kit ding hi ti pa chu hobung tampi in anachi pi khat hi in ka het khel lo wa la hobung ma so ho hin kho thusim athu hil naw agi thu hil naw chu
i vat na hi la rebaptism ti hoi be se lo ding dan ka ya len na pin tha zo wa ti pa ha chi pi u kha hi ji a hin hi chik te ni ka ki din te ngai dan chom chom a umin ai pi je le ngai dan ba chu se hin na pa chu ke ma gyal dan dung zu ya hin athu pi na to kil hana bible thu hil cha hi ala mi ping tha khat bol ding a hi ti hi ka thu thu na hi bible a ko na hin hung ki holim hon hi na bible thu a ko na ke la do ai ki holim hon hi hi chia chu a ki pan langa chu baptism hi mi ping tha khan hi ti a hi a bol ding a hi na athu pi na hong i sei tai a hi le hi chu mim kha chun a pin tha ma sanga ana bol tai ai le a pin tha zo wa chu a hin het thi ma hi le hi cha het thim na pa chu bible dung zuin pathin thu nun na dung zuin bowling ye tel ama ki gyal ha hin lang na ama ki gyal ha hin lang hi chu pathin thu dung zuin ka pin tha zo wa ka bowling he ti chu ama anu ma hela pin tha zo chun bol le ai le ki pam le jingin thu cho ban ban hung chalim na anum le jingin ai le hi ta bang ta san na di na lam hil di pa hi ahung do theina dingai ho bung ni pi ti pan la le hi chi thu hil di hi i hung in chi pi do wa i ho bung sung hi hung ki do thei di ham inam sung le ho bung sung thu di mi tam pe na he thim lo na ji hi ken wang mi pi ho ka thim mo sa lo he na a ching tu dia king an se kyang ngoi pu in kyang ngoi ho lam di lama apui theine dinga sa ma a king am hi in het na chi na thip na angai ma tan tu lai he na bible thu het na dinga zong hin ya cho lam ka king an se pa so han lang koi han la ho bung lam ka he zong la ke le nang pan na na ji ho bung mo pu na mong khat a hi ji a hin chang wala ita san chu chang wala he zong le hi chi thu pi hita bang baptize an hin bol do theine dinga cho kata sanin ke le ke ga ki phum lut nge ti ne di hilo hina ya cho ho bung in initiate ho bung in pan la na ani ngai jin he ya cho mi hem kha cha ki gyal ha krista hin di ta cho aki gyal ha ka nei tai tia a hi la ho bung in ama cho manu ama pa cho baptize a chan theine dinga sa lampi agun pi ngai jin na chi chu khat a hi in ani chan na ai ho hin kem crusade ai lo le pin tha na chung changa hi kin gon in ei ting wa hi la phat mo na ta khat he thim lo khat hi pin tha kem mai ki chai sa pau hi adi lo ta khat hi na kem zo wa long zo baptize sana hi kinga so hi jesus christian nung zui hi hu hing na chan na ding mai ma kem ki bol a hi wa nga hu hing na ki ti pa hi pin tha na se sa kingam hi lo hi na apat na mai mai hi in jesus christian anung zui dinga le se na e hin koina lai u hi in ya cho baptize san se sa kinga lo ding hin tin ya so ho bung yin anung thop dinga hi lam hil na di pa hi igon o ngai sin na athum chan a chun baptism chung cha nga ki hil na pa hi baptism class hi ping tha hi han lang ping tha lo hi le baptize a chan ma sanga class khat be wang nei pi te ngai ka ti so ho bung in na ya cho ho bung lam kai amuna ho bung lam kai chun a het him ta hi zong la het him ho ko wa pathin thu a hi amoi min de a ke hil sa ma sa ding a so ki ge ma ga zaw hi yong le baptism chung chang so het tinga a het thima la pathin ha ga wen alung sunga na to thein lai hin e ho ya la kiem se sa ki ping tha thei dan ai gyal hi lo e so baptism class phata ichi pi wa la wang chun ti thu hil na di pa he khat ve ne ya wang so hum do lo de hi in phat ni kho tam pi lu na in boy pi ting ta wala chom khat zo ting la pathin thu hil di pa chu mi pin an he do ding ka ta san ni ale mi pi chu hobung member ho chu phate in hil thiam han lang hile khan hong chu apin tha ting le kaping tha tai baptize ka chan nu me ti chu mi hung jing do the na a hin la hobung lam kai ho in tu kuma baptism boarding mi hiza hi chi hin na min lesin piwin na pastor pa to ki mutovin ati jing pa he di loading min a umin na ya so hobung alam kaya ki heng do ki angoi te hove suiding pa san na thudi thuda pa cha he do tinga la cham lo wa so mi pi te ho chan ala thei ding ti hi ka ta san khat hi in i bol thei sunai bol o hinan na het na chu cham kim hi zong le hobung lam kai ho so athu hiện na zo se adi moi ti na hi poin na ai wa khat le ni wang so
adi lo na zong anom ji in het na ha sam ji het ti tau te ai le ho bung ho in kum khana khat veibo na hitia a hin bol jiu hi di theinan tem ai ho masanga ina chi piol hang pi khat tua wang hi min chi na thim na hin jil sang chi pha na hin na thu di pa zo min an he olo len do ta good friday ni kho bang hi la chum baptism ni kho da na ki gi al chon hi loading da na hi in baptism hi ni kho la a phat nin zong a popon na ni kho hi chi phat ti ding ang so hi pon a hin la ho bung kon khat chon a kilem chang phat good friday chu hi mai the hi na a kho po in i sei nom pi pe no chu iti phat hi zong le i ham ta krista hin di ta ne khat chun akam changa apon do a hi le ho bung in iti phat hi zong le so ta pi khongai so lo ban a bol pai jing ding hi a phat na ta khat zong o mi ti hi ka ga sei do no mi le ki pa min thoi ta a het dinga phata ta tampi in sei do hlan tain ai hi cho i sei ho zo si ho bung a hi lo le mi mala dinga phat chum te ding ka ta sanin pathinin phathei bu pi han la ngai zo sia ding in ho bung khan to na le ei ma mi mala krista to ki nai be che na hi han ti hi i taw naw hi ki pa mi